amajyambere amaze kuhagera yego rwose ibyo turabicyashanya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame twambuke kabisa ubundi twigira aho bita muri APR. aha twagiye rero hari umunyamakuru urangiranwa witwa Mickey Junior umva profile ye kugira ngo wumve ko yakwizerwa. Mickey Junior wamureba kuri Twitter umwanditsi aravuga iyo njya gushaka udukuru two dutrendinga na muri Afrika. Mickey Junior na Cephas Tendereza muri Uganda. Mickey Junior rero ni leading African football journalist, ni transfer expert. Ikibanza kimubareho transfer expert. Hanyuma akamu content creator, akaba ari media expert wandika kuri CAF online ya website ya CAF. Yandika kuri website ya CAF. Arakomeye. Urimo urabyumva? Ya covering the World Cup yo muri Qatar. Ahibereye. Yari ari yo muri Qatar. Uyu muntu mwamaze kumva ubushobozi ari verified kuri Twitter. Profile ndumva afite abantu 221 following kuri Twitter. Kamunyamakuru wa sport ufite abantu mu Rwanda. Nawe Karike nta nubwo nababageze. Ufite benshi kuri Twitter ariko banza ni umunyamakuru wubashywe. Iyi nkuru si yanjye ni ya Mickey Junior. Mickey Junior abafite amakuru kugeza aho yuko nk'ubu bari kukubwira ngo umuntu yitwa Moise Katumbi Chapo abajya ibijyanye n'intuza na kujya wenda ngo byumve ngo iyo bita ngo ni Congolese Aviation Authorities ntibaramu uburenganzira bwo guhagurutsa indege ya private jet ngo haguruke muri Kongo yajyana mu Misiri, ntibarabimwemerera. Yamaze rero no kongera kumena indi nkuru hanze ijyanye na APR iragira iti kwizigera banza ubisobanure neza abantu mbone gutanga profile z'abakinnyi. Yagize ati APR are looking at signing Abraham Siankombo at the end of season. Ikipe ya APR Football Club irifuza gusinyisha Ibrahim Siankombo mu mpera za season. Also, Licky Banda is on the list of APR. Wabita Licky Banda nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi bifuzwa na APR. APR missed out on Victoria Adebayo to Tanzania. Wabita ikipe ya APR Football Club ntabwo yabashije gusinyisha Victor Adebayo kuko yagiye mu gihugu cya Tanzania. Muri iyi nkuru maze kuyibona nashatse ahantu nabona amakuru ariko rero abakinnyi tubavuza twihuta reka twandika amazina yabo. Wa mbere yitwa Ibrahim Siankombo. Ngiye kubwira profile zabo tugiye. Navuze nihe nabona ya makuru ko abakinnyi ari abo muri Zambia. Umunyamakuru arabivuze si inshuti yanjye simuzi. Namwandikiye DM ni umuntu ukomeye cyane no kundenza maybe ntabwo yabibonye. Ndavuga ni ninde muntu wampa amakuru y'aba bantu. Ndaturuna nibuka ko Samira ajya agira connection. Samira Sylvestre. Ndamuhamagara nijoro ndamwira Samira ndashaka ko injira muri Zambia. Winjira Zambia umukorege wanje ukambonera source zivuga kuri aba bakinnyi. Ubu nuko transfer zikorwa. Umuntu niba agufasha ikintu ugomba kubivuga. Samiri ugakorera BNBFM muri mugenzi wacu ibyo. Samiri yambwiye ati cyo ngiye kugufasha. Reka mubarize Jile Ulimwengu. Washyire muri Rayon Sport. Ari muri Zambia mu ikipe yitwa Green Eagles. Kwizigira yego. Irijwi turibonye mu gitondo. Ntibisa neza kuko ritari muri system. Reka twisagure ariko abantu baryumve kuri mikoro. Sibyo byiza ruvuya ngo umuyobozi w'ikiganiro. Ryakaba ryagiye muri system kugira ngo rigire uremera abantu baryumve neza. Ariko niyo mpamvu natinze. Ndibonye nona. Ni ingingo yizanye. Nta kundi twabigenza by'abajijwe ryizanye. Reka ndikire kuri telefone na bose nyihanganye. Ariko karite murayumva. Karite nagare barusaho. Tuniberere cyane. Oya niri gushika manze numve ko ari. Wese gato. Transfer expert wacu nawe. Namaze kuribona iryanya ryo. Ngiye gushyira ibindi bintu mvugana na Samira by'ubuzima busanzwe. Zamura volume y'iyi mikoro twagiye. Bro, mimi na Johnny bajuri wazuri.
Huyu Siakombo namjua ni jore mzuri, na huyu Rick Banda ni striker, huyo ni Kizari ni striker. Ni wajore wazuri wote. Ni wajore wazuri. Wanaweza kutumia mavideo zao, lakini wajore wazuri. Urumva yavuze ati naza kohereza video zabo ni bajweri bazuri ati ni bajweri bazuri uwo bamwita Jire Ulimwengu atakeye Shimire mugenzi wacu Samir wabashe kuconnecta nawe. Hanyuma umva rero abakinnyi APR ishaka uwa mbere witwa Ibrahim Siakombo. Reka dore kuri Ibrahim Siakombo. Ibrahim Siakombo ni umukinnyi ufite profile, ni umukinnyi wavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 1998, bafite imyaka 26. Yego birumvikana avuka muri Zambia. Yego atabetera 72 ni rutahizamu, ni umunyazambia. Iyo gahunda mwayumvise? Yego rutahizamu umunyazambia. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri bamwita akina mu ikipe Ibrahim Siakombo akina muri ekipe Ibrahim Siakombo gatoya akina muri Zesco United. Akina muri Zesco United. Noneho mugenzi we bita Rick Banda we yavutse ku itariki 3 z'ukwa gatatu 2001, afite imyaka 23, nawe ubwenegihugu we ni umunyazambia, afite metero 186, ni muremure neza yindi yacyonera ya Cristiano Ronaldo. Iyo nayifashe umutwe ko nkunda CR7 nawe ni 186, ni umwataka nawe yakiniye Zambia batangiye imyaka 23, ubu yatangiye guhamagarwa muri Zambia nkuru, ariko ntajya akina kwako umwataka ukina ni Patson Daka wale Isamaramuzi. Uyu musore yaje ubwo ndavuga Samir ko connecta n'undi muntu yitwa Dr Gabriel Mpundu, ni umunyarwanda ubayo. Yatubwiye ati Rick Banda currently he's the second leading goal scorer in the league. niwe ufite ibitego, niwe wa kabiri ufite ibitego byinshi muri shampiyona ya Zambia. Both players are quite good. Aba bakinnyi bombi uko ari babiri ni abakinnyi beza cyane. Match yabaye mu cyo bita MTN Super League ku munsi wa 28 full time. Red Arrows yatsinze Zesco 2-0. Nuvuga ngo Red Arrows ya Rick Banda yatsindaga iya Ibrahim Siakombo ariyo ya Zesco wambi ya peshaka. Rick Banda ku munota 45 yari yamaze kumiminamo muri finish. Bayita Red Arrows. Byatumye ikipe yabo ya Red Arrows ijya amanota 10 imbere y'ikipe ya Zesco United. Afite ibitego 11 muri shampiyona Rick Banda, mu gihe leading top scorer afite ibitego 14. Barabyumva? N'abakinnyi bakomeye. Gahunda nuko zimeze. So uko ibintu bariteye rero muri rusange, Ibrahim Siakombo ubwo tubonye abakinnyi bangahe? babiri. tubonye abakinnyi babiri. Kuko Victor we bafite yamaze kumvikana n'amakipe muri Tanzania. Umukinnyi witwa Ibrahim Siakombo w'imyaka 28 y'amavuko, metero 1.72, ukinira Zesco United akaba ari rutahizamu. Na Rick Banda ufite imyaka 25 y'amavuko, metero 1.86, rutahizamu wa Red Arrows, akaba ari rutahizamu akaba afite ibitego byinshi muri shampiyona ya Zambia. N'abakinnyi bifuza mugaragaro n'abatereke muri APR. So nuvuga ngo ni ba rutahizamu bombi, ariko undi APR yashakaga muri Tanzania we byaranze nkuko twabisobanuye, ntabwo byakunze. Mugaragaro agiye kutubwira niba yabona APR ikeneye abataka babiri, yakina ifite abataka babiri kuko numvishaka babiri. Nuvuga ngo sinzi wenda nibizagura umwe yabayikize kuri liste ariko wangi izabagure bombi, cyangwa se ati nitubura umwe wenda tuzagura undi. Ariko mugaragaro wenda tekereza icyo ugiye kudufasha aba bataka bombi, koresha APR y'abataka babiri ya kane kabiri, ubwo
ya indi ya Jimmy Gatete ndetse n'uwo bita Mark Sirengo ya indi ya Victor Yirenda na Cyukwepo Musoya ya indi uwo bita Bas Rasu n'uwo bita Bwari Joseph ya aperi classique tuzi yakomeye hagati ya 2-3 kugeza 2 hafi na 10 ubundi yageraga bataka babiri bakina bateganye nimero 9 na nimero 10 apana 10 ryo mu mugongo 10 rikirira imbere begeranye abataka babiri baryana bundi niko umupira wakinwaga kera Berika Mparuka ari kumwe na Thierry yipangiye pira kane kabiri mbaye nsohotse kugira ngo mfate akayaga gatoya numva telefone iri kumpamagara icyambere cyo kuri icyo nabonye kuri Siyakombo kuko nayo nene ndeba kuri profile ye n'umukinnyi ushobora no kuba gukinira nka Sema baba left wing right wing nuvuga ngo iyo myanya yose afite ubushobozi bwo kuba yakina afite polyvalence iyo myanya yose imbere kuvuga ngo yataka iburyo yataka ibumoso cyangwa se bamukinisha kuri nimero 9 umukinnyi ufite izo ubwo bushobozi bwo kuba yakina mu mpande ubwo ushobora kuba wamukinisha gute wamukinisha nk'umukinnyi uca mu mpande Pierre ubu ngubu ikoresha umwataka ni Victor Mbahoma uruhande rw'umusore rugacaho Mugisha Gilbert uruhande rw'iburyo rugacaho Kwitonda Arebaka akenshi ikipe ikunda gukoresha 4-2-3-1 ikipe ya EPR niko ikunda gukoresha so rubaho rero icyambere kuri Victor Mbahoma nivyo n'umwataka kugeza ubu ufite ibitego 14 muri shampiyona tego ariko anganye na Ani Elijah wa Bugesera ibitego 14 iyo bifite uri top scorer ariko ruvuga ngo mu buryo bw'imikino bwa Victor Mbahoma